wese witegereje wowe ko warebye ko byose wabirebaga wabonye ifone urebye ubona fone yaribwe nande uyu nguyu gutya uyu nguyu yeah bro yego no wenyene bamubaze byose kandi ngira zoca bivuga n'uyu nguyu yanakubiswe ikofi bivuge niwe bafasha ari kugurisha amatike niwe bafasha ari kugurisha amatike none ni nawe bafashe mbese wataye muri yombi kuri kesi y'iki yuko yibwe ari ushobora ko yaribye telefone nyuma yo gufatwa ari kugurisha amatike ubundi babanje kuvuga ko uwo bita Muyoboke yamukubise urushyi uwo muntu ngira mukubita ikofi nari mpari mukubita ikofi ni namukubise ikofi uri ukamena kubwira irya mbere something's wrong bro kubera ko hari ibintu zagiye biba natwe byaducandika deje urumva bafashe umuntu ariko agurisha amatike atavyemerewe irya kabiri the ben telefone ye bayitwaye ica gatatu place yiwe yari sanse kuririmbiramo byarahindutse ahubwo je nibaza yuko umuntu utafata ku mavuta uramuzi uramuzi ndamuzi cyane umuzi hiki ndamuzi ko avuga avuga iki aravuga bro aravuga so ikintu cyo kuba hari impapuro zabonetse bari guprinting zisa nk'izamamaza Bruce Melody mu gitaramo cya The Ben zo zivuga hiki kandi nanakubwiza ukuri ndakubwiza ukuri bro benshi baravuga ko ashobora kuba ari intuzo arinde umu manager wa ntuza ninde wa Bruce Melody uhese ni coach bro coach gaye jendi ivugira komeze jendi avuga ibintu niba ari niba atari we sinzi kandi sinshaka kubimenya mugabo wowe ita coach gaye ngo yishiye byikubye kabira aho The Ben ari gukorera ikirori ibyo bintu biravuga ni jendi abivuze kugira ngo agihagarike ahubwo niba nawe ari we ndashaka ko noneho ungeranyiza hagati ya The Ben na Melody ko bafatwa mu Burundi The Ben na Melody so ariko ngo hari amakuru avuga ko ngo kuri ya telefone yibwe hari information bashaka gukuramo ariko ikibazo nibaza izo information zakeneye gukubwamo ubwo bita The Ben aje mu Burundi gutekereje n'izo information zazikeneye gukurwa muri yo telefone Bahaye ikaze bakunzi ba BigTown TV nkuko bisanzwe na nyambasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus muri kano kanya rero ubu ngo twambutse kabisa twagiye mu gihugu cy'abaturanyi kabisa aho nabazaniye umwe mu batumirwa baturuka mu gihugu cy'u Burundi umeze gute mutamu neza bro umeze fresh everything blessed amakuru se boa sana kabisa ni fresh cyane bakwita mu iki rero jewe abavyeyi banyise ndayeregeje mu Fort Gaël yego ariko akubustare baca bavuga ni reka byitwe MG23 wowe wise MG23 MG23 kwango havuyemo ka G byaba byitwa mu ki ari MG23 nine G ivuye ahubwo waba witwa ngo iki G M23 actually no 23 kabisa tuzanye umanzi witwa M23 umeze utese neza bro so ndagira ngo twiganire rero ndagira ngo twiganire dore ukomoka mu gihugu cy'u Burundi okay ndagira ngo twiganire tugiye kuganira ko nanone turibanda cyane ku biri kuvugwa mu Burundi ndetse n'ibiri kuvugwa hagati ya entertainment y'u Burundi ndetse n'u Rwanda siko bimeze kabisa so twihuse tugiye kubanza duhere kuri show iheruka mu Burundi y'uwo bita The Ben ndetse kandi turaza no kugaruka ku bivugwa hagati y'uwo bita The Ben ndetse na Melody uko mu Burundi bimeze sibyo so mbere na mbere ku itariki 30 ndetse n'itariki ya mbere z'ukwezi z'uku kwezi ndetse na 30 z'ukwezi gushize habaye igitaramo mu gihugu cy'u Burundi cya The Ben wari uriyo warakitabiriye kuri serious cyane so ngo urashobora kuduha amakuru ubwoze ndabaha wembaza okay no kuvuga ngo kuri iyo tariki ku itariki 30 haje kuvugwa ko uwo bita The Ben yibwe telefone ngo yibwe telefone n'abarundi
icyo kintu kwanza urabanza ukivugeho iki ukuntu mwatwibiye umusore wacu telefone yego ikintu twabashimiye ni ukuntu mwamwakiriye neza ageze ku kibuga cy'indege mwakira nk'umwami icyo nacyo turaza kukigarukaho hari n'abantu bavuga ngo yishyuye abafana ngo bamusangaho icyo turakigarukaho ariko none nagira ngo tubanze duhere ku ibwa rya telefone telefone rero sibyo na gatoya nibaza ko atari byo kubera nta murundi y'ibyo telefone kurya mwabyumvise rero mwarumvise yuko kwanza ngo baramufasha sibyo baramufasha kandi basanze ari uwiwanyu basanze ari umunyarwanda sinzi ko musoma baranditse yuko basanze ari umunyarwanda ariko basanze ari umunyarwanda ariko ari biri gukekwa ntago birahamwa ko ari we wayifashe none uriya bafashe kandi telefone yaburiye mu Burundi of course whatever nose yabura rega nibaza yuko tugerageje basanze yuko barayifashe si bayifashe barayifashe kandi bayifatiye ngo ni hehe Nyamirambo bayifatiye telefone ntago barayibona barayifashe bro oya telefone ntago barayibona bafashe umuntu bafashe umuntu biri gukekwa ko ashobora kuba yarayibye okay mugabo uko biri kose nibaza yuko atamurundi y'ibyo telefone harabaye ibintu byinshi baravuze ibintu byinshi bavuga yuko ari na ntuza yayivye ari very nice yego ariko sivyo actually sivyo nago ari very nice wayivye eka mwese ko hari aka video kwanza mbere yuko wenda uriya musore atabwe muri yombi wo bita Exdira mbere yuko atabwe muri yombi hari aka video twabonye kumuntu very nice ari we niwe madame wa Sadbi aka video twabonye arimo arafata telefone ariko yafashe iyo yafashe iyo ntiyari arangije ayishyira he nese umukobwa n'umukobwa bro none se ubwo nuko ngo yaramaje kubona ko telefone zishobora kuba ziri kwibwa sarangije afatiye I don't think so nibi n'abantu nese tumaje kubona bira tukavuga tutenda afashiye yego afatiye mu gihe ba debe ntago bari baraho hafi ntabwo twabona ko wenda ashobora kuba yarari mu mupango w'ibwa rya telefone ubwo we yarabutswe ko telefone zishobora kuba ziri kwibwa agafatiye akayibika oya ntago rega hari ikintu belle nice nashaka kwiba telefone yawe kubera iki ya depend kwa ko sumusuma bro kandi iriya telefone actually si level yo kuba kwiba telefone reka oya ibaze nawe urumva utuvugisha ukuri uri kuri feeling urumva neza ko belle nice yo kwiba telefone ya deben none se ubwo wayibye we niwe wari uri kuri level yo kwiba deben none deben bade ko banatumye none deben none wari kuri level yo kwibwa biravana ariko sina belle nice yayivye sina belle nice kuko yavuga ko ari belle nice kuko yafashe telefone yo yishyira muri chest oya si yo kabisa oya okay so noneho se nyuma y'ibyo ngibyo byose wenda ibiri kuvuga ko wenda uwibye telefone sibyo bari kuvuga ko telefone yayibye ariko nanone hari amakuru yigeze kuvuga ko yabonetse hari amakuru y'ubundi bavuga iki kuko bavuze ko yabonetse akiri mu Burundi n'ubundi ku itariki 30 still muri iyo show bavuze ko yabonetse telefone oya sha telefone nibazwita antwi yaba yarabonetse tuba turabizi twese ko hari amakuru avuga batangaje ko yabonetse gute iboneka kandi barafashe umuntu bavuze ko bafashe umuntu Nyamirambo ngo bakeka ko yayivye ariko urumva ko bafashe umuntu batafashe telefone urumva still biracashakishwa nyine mu biracashakishwa cyane gushakwa yuko abantu baravuga mugabo si Bernice ntago ari Bernice sinashobora kuba yasohokana na Sabi isho nkiriya aherekeje umugabo wiwe hama ariko no muntu kuri table ariko muri show wari uhari niyo narindi wari uhari fresh wese witegereje wowe ko warebye ko byose wabirebaga wabonye ifone urebye ubona phone yaribwe nande nabikubwiye telefone yatwaye n'umunyarwanda mugenzi kubera iki kuko utavuga yuko n'amatike byabaye ikibazo amatike gute amatike nta muntu basanze kagurusha amatike kandi atabi w'umunyarwanda atari akazi kiwe urumva ni ibintu nuko bigenda bite se neso yari umunyarwanda wo ngo yari umunyarwanda yari kagurisha tike ataburusha abifitiye kandi nibaza yuko deja ivyo bimaze kuba bihari urumva hari ikintu kiri wrong bimaze kuba kuri tike urumva na telefone kandi ndaziva tuzamenye wari uhari se uwo muntu bamufata ngo wasanze ari kugurisha amatike
uwo muntu igihe bamukubita ikofi nari mpari bamukubita ikofi ni namukubise kofi umuntu umupolisi ni umupolisi ntabwo ari muyoboke muyoboke ahubwo ararengana niko muvuga ararengana uko amakuru asaba muyoboke yabaye hafi ate Jean kugira badatwara umuntu kumupfunga urumva mugabo sino tuvugishije ukuri yarakubiswe kandi none se kankubaza uwo muntu waramubonye mu isura bakubise se ndaje nkwereke ifoto urambwira nimba ari we namwe bagira ndamubonye kabisa direct none se ubwo umuntu bakubise uwo muyoboke nyine yakubise sorry uwo ngo bavuga ngo muyoboke yakubise ndaje mukwereke sibyo ndaje nkwereke ifoto ye umbwire nimba ari kuko uwo bari kuvuga ngo muyoboke ngo yakubise ngo asanze ari kugurisha amatike nubwo ari nimba ari muyoboke yamukubise ikibazo nuko numvuzanya amakuru atandukanye avuga ko atari muyoboke yamukubise ahubwo ngo ari umupolisi wamukubise so mbere ndakeye no guhiga iyo foto ndakeye guhiga iyo foto mu gihe narayibona ko waba utwibwira ukuntu bimeze wowe natubwira ubundi show buryo ari imeze ukurikije uko wayibonye n'izindi show zaberaga mu Burundi use nk'uzigeranye utubwire kabisa actually the man ngiye kuraba dero de fa bamwakiriye neza na madame wiwe byari bimeze neza show yagenze neza mugabo ahantu yari sanse kuririmbira so yaririmbiye ku bisanzwe kuko mbere tugeza kuririmbira bari hehe mugabo mu nyuma barahindura bagira kuri messe sinzi kibazo cabaye byaciye bashaka kuri messe des officiers mugabo en general show yari imeze neza ariko tukira aho ngaho nanone ngo kuri nuza ngo aho show the Ben yari gukora show ngo naho ngo hari umunyarwanda ngo wabigiyemo ngo arabyitambikamo ngo yishyura yikubye kabiri kuri location yo gukoreraho niko bimeze uri ukamena kubwira ijambe something's wrong bro kubera ko hari ibintu zagiye biba natwe byaducanze deje urumva bafasha umuntu ariko agurisha amatike atavyemerewe ijya kabiri the Ben telefone ye bayitwaye ica gatatu place yiwe yari sanse kuririmbiramo byarahindutse ahubwo je nibaza yuko bora usanga byakoze umuntu umwe nukuraba neza usanga susa ari ikintu kimwe kiriho kirabikora ibyo ukana ari umuntu umwe abikoze ibyo byose yego kuko ni ibintu bitumvikana guto umuririmbyi aza kuririmba plus gahindurwa telefone ye bakayiba igahindurwa ku munota wanyu amatike agasanga nko harimo n'akarago kanze nkwereka akantu gato kabisa uyu nguyu gutya uyu nguyu bro yego no wenyene bamubaze byose kandi ngira zoca bivuga n'uyu nguyu niwe bafashe ari kugurisha amatike yanakubiswe ikofi bivuge niwe bafashe ari kugurisha amatike none ni nawe bafashe mbese watawe muri yombi kuri kesi y'iki yuko ari ushobora ko yaribye telefone nyuma yo gufatwa ari kugurisha amatike ubundi babanje kuvuga ko uwo bita muyoboke yamukubise urushyi nta kofi nigeze mbona muyoboka kubita uwo mugabo ahubwo uwo mugabo nibaza neza ikintu gihari bamukwikiranye neza bazofata uwakoze biriya byose kuko telefone ya debe niba yaribwe bro hari amatelefone menshi kuri iriya table niba sho yarahindutse something is wrong bro nimwe nakubwira ni ibintu nyine ubona ko hari ibintu bigenda hari ikintu gihari so nukuvuga ngo baramukubise nyine uwo nguwo bamukubise bamara kumukubita urushyi sibyo so noneho ko numva se ariwe bakubitiye ku muryango cyo nacyo tukigarukeho none kugira ngo noneho hari kesi yo kuba baramukubitiye ku muryango ari kugurisha amatike hakana kesi yo kwagiye akica mwanya wa The Ben igihe The Ben ari kuri stage yava telefone kaburwa niko yicaye mu mwanya wa The Ben actually rono mugabo biragoye sinumva ko yoja kwicara mu mwanya wa The Ben mu gihe The Ben adaragiye kugira guperforminga bro habari aba bodyguard hari abantu babacunze ahubwo umuntu yatwaye telefone ya The Ben ni umuntu yari hajya nyene ni umuntu yazananye n'abari abantu nyene kuko si umuntu from nowhere yaje bro ni umuntu yaje biteguye bro nyuma yo kuba hagurishwa tike ku muntu atabijejwe ica kabiri plus igahindurwa tuvugishije kuri nawe uravyumva
bareke gusa ko twagirizira umukobwa wacu very nice umugore wa Sadbi siwe yabikoze oya ntago ari wabikoze actually no okay ariko nanone se ko The Ben yari afite bouncer afite bouncer zikomeye kabisa warazibonye uko telefone wowe iyo urebye koko urebye secretary hari ubona byari birashobokaga ko The Ben yakibwa telefone birashoboka birashoboka kubera ko bro umuntu yiba abazi strategy sose buri umuntu yiba agenda araba buri umwe kuntu agenda umva araba muvumo wese arimo fopa mwaryohewe direct arayitwara gusa n'umuntu aba yishikira muri ico kibanza yego ko bari bicaye VIP kandi VIP nishikamwe ari wese to bivuze ngo umuntu yayitwaye umuntu yayivye no umuntu ari muri bo no umuntu asanzwe amenyereye banamuzi mbese ko umuntu baba muzi kuko je shobora kuza kwicara muri mwebwe ntabazi shobora kubegera ntabazi bivuze ngo ni is a big deal is a big deal okay umuntu utafata ku mavuta uramuzi uramuzi ndamuzi cyane umuzi hiki ndamuzi ko avuga avuga iki aravuga bro uramutama aravuga kene umusari kavuga ibikigabasha avuga ibintu byinshi Burundi nyene avuga byinshi fata ku mavuta we no fata ikintu kimwe ngo yavuze iki yagize gutya kurira no musari kavuga ngo The Ben akunda kurira ngo ni marira is not good actually very fresh urebye ariyo marira ya The Ben yaturukaga ku cyura aravuga atekereje ko nagiye gusubira mu Rwanda abantu bakaba bamwishimiye ariko telefone akaba yayibuze akaba nta bucera agiye gutahana bwinshi bite n'ibihombo arimo The Ben ni ryambere arize na Jewe mengo namaswana ma video ariko ararira hari video nigeze kubona afise impumyi iri kiraririmba bro yararize nabwo yararize so rero bira ibintu fata ku mavuta avuga is not good bro ibintu byo kumwita amarira kubera ko we niba atarira ntibuze ko abandi batarira niba atamaranga mutima afise ntibuga ko abandi batarira ese nawe ujyorira of course bro ndo muntu wa weroka kurira ryari kurira shasi vuba ariko ndaruka kurira ndavyibutse okay so reka mwibarize rero none impamvu nangwashe kuhita fata ku mavuta turaza kugaruka ku bintu bibiri ariko reka tubanze duhere ku kibuga cy'indege yabanje kuvuga ko The Ben yishyuye abantu ngo baze bamwakire ku kibuga cy'indege ninde yabivuze fata ku mavuta Dasiwe nakubye ko avuga cyane bro yaravuga cyane yishyuye ngo abantu bari bamuzengurutse imihanda no hari ikintu mugomba kwibuka The Ben ni jera wakora ijyambere aje guperforminga mu Burundi bitewe n'igihe yari amaze asora amabanga yego indirimbo ziryosha ariko ntihari bwaronke navuga ko ntihari byari bwashika yuko aje guperforminga mu Burundi rero kandi abarundi murazi ko mutumeze abarundi barakira n'igishika donc the feelings barayikwereka yego urumva nk'umuntu wa mbere aje bateza kumuhira iriya niko abarundi bameze nta bantu yigeze ari ivyo buri murundi wese hariyo bivuga vraiment umurundi atagukunze ntagukunda shaka urihe ntibikunda yanagukunze arabikwereka setu bire ravuga wavuze ngo ni fata ku mavuta actually nibaza yuko yoraba le bon côté akaraba le bon côté apana gusama negative kandi n'ibyiza byofasha sino kurira navyo bwakurira bro nawe hari ibintu bishobora kuriza bitewe n'ukuntu uryohewe n'ibiki kandi The Ben nibaza yuko ataritayeho canire ya telefone ngo yatumye arira tuvuga ko yabajwe na telefone ko haraye mwivyo ngo cararira urebye ubona yarejejwe n'iki n'umunezero bro abarundi bamuhaye show indirimbo ziyo zose yasanze bazizi baramweretse how bamukunda okay biratandukanye so ikintu cyo kuba hari impapuro zabonetse bari guprinting zisa nk'izamamaza Bruce Melody mu gitaramo cya The Ben zo zivuga iki biriya bintu actually ntabyo nitayeho cyane mugabo ntibisoundinga neza bavuga ko babifashe kandi nivyo mugabo bro twari dushoye show ya The Ben rero buriya ibintu byose byagenda biba twarabona neza ko nimwe nakubwiraga something is wrong bro ibintu byari warabona neza ko ari ibintu biri bitari ko biraba bya fresh
ivyo vyarabaye mugasi vyiza kandi urumva bro uriya n'umuririmbyi w'umunyarwanda nico kimwe n'uriya nyine bavuga yuko bariko baraprinting ibintu vyiwe bose n'abanyarwanda so none ga bro twabarundi tuca tuvyakira gute twe tuba dukeneye kurya show rero ibintu byo gushaka nyine biriya bintu ngo barabiprintinze koko ngo bize kumanikwa muri show barabivuzeho cyane kandi ngo byarakozwe ariko kuko urabona neza yuko ari n'ifoto hari ifoto ya The Ben ari mu muduga ariko araramutsa abantu inyuma bro inyuma sinzi twabona hari ifoto ya nuza ya Melody biriya bintu ntago birasa si bisa nyine se yaraciye ku cyapa cya Melody kiro Melody n'ubundi actually is not professional is not professional man reka tube straight is not professional uwabikoze wafashe iriya video ntituzi ico yashatse gushika ariko bro ubu je kweri noja muri performance ngiye kuryohera abantu nkacancandi hano wamanitse ikindi kintu none se ntago yahaciye none kukibasha none uwafashe iriya foto kwanza yashatse gushika kuki nyine yashaka kwerekana ko Bruce Melody na The Ben bose bageze bari mu Burundi neza ubwo siko bimeze so noneho ngewe noneho tukiri aho ngaho ndashaka ko noneho ungeranyiza hagati ya The Ben na Melody ko bafatwa mu Burundi. The Ben na Melody sico kimwe baratandukanye reka tube tureka gushaka kugira gukompara abantu yego Bruce Melody arabizi yego kandi agezweho ariko uriya mujama nawe bro The Ben ureze ko wari wakera amen uri igihe ciwe byari bigoye gusumba kuri Bruce Melody buri ariko till uzuterega buriya na kari ureraba igihe kintu imyaka umuntu aba amaze mu gas still ashobora gukoma hari benshi bazirimwe na ba The Ben ndabesha mugabo batari kuri la level ya The Ben still now so rero iyo nomo abona ibintu arabibona Bruce Melody ararenza arazwi kuririmba ariko ntagara no mu compara na The Ben oya is the same reka nko example rero Sadbiso mo pro arazwi kuririmba none mugiranya na Fizo Sadbi na Fizo muraza kubangereranyiriza nyuma ngiye kuko nago njya mbakurikirana bose n'abaririmbyi beza ariko kariya ntagira bimwe bro ubwo wowe ku giti cya urenze undi ninde of course Fizo twe ni nka ni grandpa niko navuga buriya navuga ko ari nka grandpa Sadbi nawe akurikira Fizo bro uko biri kose nuko muri kino gihe uyoboye muri bo ninde kuyobora uyoboye mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi muri music muri kino gihe muri uno mwaka muri imyaka turimo muri abo babiri umbwiye still ni Fizo man still ni Fizo erega tinya umuntu bitewe n'imyaka amaze ariko buri mwaka hari akanaguma ko bitamo kandi mukakumva kuko hari abandi bamaze igihe nk'ica n'amaze mugabo akubitamo akantu ako bita The Ben aheruka gusohora indirimbo 2019 ariko The Ben indirimbo zose yaririmbye nta n'umwe ataziririmbye none se ureka nkubaze wenda mwebwe nko mu Burundi wenda mukurikije ko mu entertainment yo mu Rwanda mwumva mwebwe Melody ashobora kuba aruta The Ben ukurikije ko mu byumva kuri social media mubona ukuntu urebe no kuri na views Melody abona turi ndakurabira kuri social media sivyo bisaba ko turaba reality bro nje amashugo yawe ndayaguha nunkayamuha mugabo hari ibintu biba biboneka nico gituma ntashobora kuba compara bajyanye simbona ko kandi bose barazi kuririmba actually mugabo sha tuvugishije ukuri bro tuvugisha ukuri n'ukuri sinshobora kubashira muri kazi imwe baratandukanye The Ben ni mukuru kuri Bruce Melody ariko Bruce Melody nawe ari umukozi kandi abantu bakunira ko bitaba umustar kurusha undi mu Burundi ninde umustar kurusha undi mu gihugu cy'u Burundi ukunzwe cyane hagati ya The Ben na Melody sha ukunzwe ni The Ben bro ukunzwe none ntimwaravye show nese nago twarebye show ya Melody nayo twarayirebye nese nagerageje kuraba tunirengagiza ibyapa twabonye mu Burundi byuzuye Melody ibyapa naco bivuze bro even na je urashaka kubinkorera ibyo wabonye nko ibyapa nkabyuzura ariko nibuze ko mba ndenze
it depend byose bivanga ntabwo nibaza yuko ni byiza ko tuza turashobora muri ben umuntu wese akwiye kuja muri ben yiwe uvuze amashongo waravye show bro show ya The Ben abantu barahagurutse abantu barahagurutse yararirimbye mpaka gushika ku ya nyuma kandi buri muntu wabona ko mukuririmba zusa ziva Churaba wavuze ngo aheruka gusora indirimbo ryari 2019 ariko yakoze show yakoze show muri 2023 ariko show yari iryoshe kandi baze noneho nawe iyumvire gushika no sayira cavugwa wumva gute ko show ikivugwa show iracavugwa bro nuko ngo yahakoze amateka kandi actually arabizi kandi ko bimenya is a big man muri gen bro yarakoze tuvyemera none se tugaruke kuri cya kibazo cya telefone mwege mukurikije amakuru ari kuvugwa mu Burundi bivugwa ko nyine iyo telefone ngo byagenze bite ngo yabuze wenda kuyihe mpamvu umuntu wayibye ngo yaragamije iki kurikije amakuru wumva kuri social media zanyu mbese dufatiye ku nagendera ama video menshi kuri ba DJ Brian yego afata ku mavuta hose baravuze hari n'undi mujama akunda kugira akunda gufunga duraga ngita nde ase barbe yitwa nde hajya bamwita Jihad yes nasundi Jihad mufata gute mu Burundi the same nanoza bro ninde fata ku mavuta actually je baramasho Jihad afatwa kimwe na fata ku mavuta niko no bivuga ubwo ukunda uwo mwumva uvuga kuri nuhe share buri kamubwire bro uri nuko uba wiboneye wowe bwawe niyo wanabwiye ati ukuri nuko uba wiboneye biraza kudufasha gusobanukirwa kuko wari wibere mu Burundi na urangije unumva na analize zabo ukurikije ibyo bavuze n'ibyahabereye ukuri wumvisha hari ukuri bavuga cyangwa na twite duhera tuvuge ko n'ibyo bindi bavuga wenda babeshye nitwumva ari ukuri koko turagumya tuzaye twumva analize zabo shana rumvise baravuze hari ikintu bahurije ko bose ariko naho mengo no umuntu ariko arabikora kimwe ko ndakubwira ijya mbere umbwiye ngo kuri telefone ngo uwayivye yaragamije iki natwe rega budget turavyumvira ati none kubera ki yatwe telefone ya The Ben gusa kubera ki muri show ya The Ben d'abord chambere place yahindutse kubera ki show ya The Ben habaye umuntu kagurisha tike atari muri staff yabyo urumva ivyo ariko baravuga urivuze ni Jihad kukita Jihad aba Jihad ko tuzara abantu bari dangerous urumva yaravuze ngo nitwasanga ari umunyarwanda ngo karamubanye so bivuze ngo bari abajama nabo mu kuvuga barasipsona ahantu quelque part bishobora ko ariko birava so niwe nakubwira ijya mbere source yavyo n'umunonganye ne bro nta murundi ibyo bintu birimo kabisa nta murundi yagiye kugurisha amatika atarimo nta murundi yagiye gukora telefone nta murundi yagiye guhindura place asundi ibyo bintu byo ubundi amatike ari kuyagurisha mu buryo bundi nta n'uco byumva ubwo ni fraud maybe yaragiye arakoresha izindi yarabiye kuzihari agenda aho abantu baramufata urumva ibyo bintu byose urumva neza ko ari ibintu sana yana voir n'abarundi baramufata baramukubita ikofi bro nakubwiye niba munyeretse sinamukweretse nese namukweretse wamurebye uriya niwe wakubise ikofi bro niyo wari uri kugurisha amatike muri kano kandi nawe atawe muri yo mbashinjwa ko ashobora kuba yaribye phone ya The Ben ariko nanone hari bivuga ko yahise ataha bukeye bwaho ataha mu Rwanda ntabwo akurebye ikiro cyo kw'itariki ya mbere none sinakubwiye yuko uravye neza bazosanga ari umunyarwanda none se kuki umva ko iyo tariki ya mbere atatashye kuko wenda yari yamaje guseba mu ijoro ryatambutse bro it's all about plans bro plan buri muntu wese arafise ukuntu abateguye ikintu none se yarateguye ko bari bunamukubite inde ubonye XD oya none ahubwo baramufasha yarateguye ko ari bunamufata se ari kugurisha amatike Yesu agiye afite gahunda yo kwiba telefone afata na gahunda yo guforoda amatike ahubwo reka ndakubwira uwo mugabo rero buri yagiye kwivuga byose anatuzanira umuntu yamutumye byose kuko urumva ko bari bavuze yuko bamwemereye ngo 3 million y'amanyarwanda baravyanditse
bivuze ngo uwo muntu ariko arayimutuma ni umuntu wo muri entertainment nyine yego urumva ni za Brad Fair maybe ntiyashaka ko Shora the Ben iba maybe yashaka ko Shora the Ben iba mugabo actually bro twabarundi dukunda show twe dukunda show ko kana uze mbere ka tukagumeho uyo ako kantu kwa umuntu yashaka gutuma ko show ya the Ben iba iyo utekereje umva ko ari inde muntu wumva ko ashobora kuba yararwanyaga ko show ya the Ben ishobora kubitaba actually sinovuga ngo nubitankoyo mugabo ndagusubiremo neza nukuri no hafi yiwe nyene no umuntu amuzi no umuntu azi ubuzima bwa The Ben azi nyene kumva bavuga mu kirundi ariko tuvuga ngo ababipfa nababisangiye what genda ushobora gupfa ikintu mu gihe tutari muri nase ubwo ngubwo ni Medi washaka tuvuge ko ari Medi washaka ko Shora the Ben iba ipfa rero umuntu tuzi ko ubana uw'inshuti bya hafi na The Ben tuzi ko ari Medi okay reka ndacishura en general ni around y'abantu nyene ni monde ya musique nyene monde ya musique ni ababikoze n'abantu bari hafi yo n'abantu ushobora gusanga baranakoranye kandi bro nari giye gisigaye je ndazi ikibazo do amakuru batubwira batwaye telefone neza ni mpamvu batwaye warisha amafaranga bavuga ko yasibije kugira ngo iyo show itabera hari ahantu yari sanse kubera birazwi neza se ko show koko yasibwe bayisibije kugira ngo kuko ari umunyarwanda ngo wishyuye of course byaravuzwe bro nararavye video za Jihad nararavye video za Fata ku mavuta Fata ku mavuta nako Fata ku mavuta ko kanago yakagarutse hose ko kuba umuntu yatwe ko umuntu ngarishiye ngo hanu sho ariko yakaza kwishyura kubyincuro ebyiri yarabivuze kandi mu kubivuga nimwe niko ndakubwira mu kubivuga bari abajama barabizi bari abajama ndazi rero nk'abantu babiri bavuga ati swate n'uyu kandi nanakubwiza ukuri ndakubwiza ukuri bro benshi baravuga ko ashobora kuba ari intuzo arinde umu manager wa Ntuza ninde wa Bruce Melody uhese ni coach bro coach guy je ndivugira komeze je ndavuga ibintu niba atariwe sinzi kandi sinshaka kubimenya mugabo ngo wita coach guy ngo yishiye ngo yishiye byikubye kabira aho The Ben ari gukorera ikirori ibyo bintu biravuga ni je ndabivuze kugira ngo agihagarike ahubwo niba nawe ariwe ni so ariko aricira abandi tukiri kuri coach Gael mu mufata gute mu Burundi umuntu managing deja kuba managing Bruce Melody yego uburi wofse stabilité kanaka mugabo kandi tumaze kumva yuko ashobora kuba yagizwe ivyo bintu nabyo byo kuba ashaka kwicira show ya The Ben yego bro it's not good actually nimba ariwe is not good I don't know but nimba ariwe is not good for sure kubera ko urabona deja byatanguriye kuri ivyo bintu by'icapa ibintu byo hari bro byo guprintinga kwa amafoto Bruce Melody bro Byose ariko coach Gael abikoraga byose ni ngaha tunakubwiye Kigali byose byavuye ubona se abikoraga ngo agamije kugira ngo azimye The Ben I don't know kandi ndakuzogira muzimye ntibikunda bro so ariko ngo hari amakuru avuga ko ngo kuri ya telefone yibwe hari information bashaka gukuramo ariko ikibazo nibaza izo information zakeneye gukubwamo ubwo bita The Ben aje mu Burundi gutekereje n'izo information zazikeneye gukurwa muri yo telefone bro erega buriya telefone muri ibyo birimo ibintu byinshi haba harimo amakontra harimo ama videos maybe yakoze ibintu byinshi nimba ari ibyo bari bashatse gutwara kugira ngo babikuremo maniga plus nimba ari uwo muntu nyine yitwa coach Gael yarabitumye ni bibi sana bro umuntu yanakwica hanyuma se akaba adafite storage ku buryo uwo muntu tutavuga ko afite storage wenda yahandi hantu bishobora kuba byabiri ku buryo wenda bashobora abantu bari bategereje kumwiba bataba bari bishutse actually sinibaza gusa iconze en tout cas abantu bari babikoze barafise plan ya bien
barafise plan iteye ubwoba kubera ko urumva ibyo bintu byose bitatu genda wumva bikurikira urumva ko ari umuntu umwe kandi afite amara yabikoze tuvugishije ukuri reka turebe gucaga shada what guhindura plus umva ngo uwo muntu ngo yashatse kuriha amafaranga double kugira ngo ntaririmbira aho hantu kuko dusubiye inyuma plus yahindutse ku munota wa nyuma abari BJ barabibonye ica kabiri naco bavuga gute ivyo bintu vy'amatike kuba umuntu akaragurisha itike bro atari show yo atari na muri staff ari umurundi wo bari kunamwica bro abafitiye bagira kuko baba babona umengo uri kuravangira mu étranger deja baba umengo uri kura déshonorer urumva still bagasanga ni wa muntu nyene ari umunyarwanda hamica gatatu ngo bamurokarije he Nyamirambo bamufasha ntago re we telefone bayirokayitinze Nyamirambo ariko ntago barayifata kuko irajimije ariko ko bamufashe nta kibazo rega telefone yo batoyifata bagafata umuntu makuru tuzabamenya ahubwo batobere batubwire nyene source ya Byose batubwire uwo muntu kuko natwe budget turamunyote turashaka kumenya budget turashaka kumenya uwo muntu ashaka kuza kwica vibe ninde ni kubera iki ariko nanone twikomereze kuri vibe za Burundi umuntu bita Fizo ntabwo yaperforminze abantu bakavuga ngo nuko ngo the band ngo yashatse ngo aze gukora stage imbere yiwe wowe wari wibere kuri teri niyo mpamvu batumye Fizo adaperforming maybe hari ibindi bintu tutazi mugabo kubera ko bavuze ngo yanse guperforma kwa ko ngo yari sanse guperforminga imbere yiwe twibuke yuko show ya mbere iriya show itangura yego niba ntibagiye umengo niwe yahereje niwe yasezeye ninde wasezeye niwe yaperforminze igihe nyuma Fizo yara performinze gatoya asezera arongera arabwira abantu tomorrow tugomba kumitinga kandi tugapulapinga show urumva mugabo nyuma ivyabaye bro kandi abantu bose baratangaye nta ntituzi exactly bavuga ibintu bitandukanye mugabo sinibaza ko arico kintu ca The Ben kabisa nawe kuzara kirenge arakirenge actually none se ubwo ubundi kubera iki uwo nguwo Fizo kuki ari nkaho ari itegeko ko agomba guperforminga nyuma y'umuhanzi wundi nihe mpamvu wowe urebye ko ari itegeko bako ntago ari itegeko si itegeko none kubera iki yiyumvishe ko nyine ari we agomba guperforminga nyuma ataperforminga nyuma stage ye nakore stage nibaza yuko hari ikindi kintu cabaye mugabo kandi rega na performance nyuma bro Fizo arabirekuriyo kandi anavyemeye is a big legend bro none se ishow ni ya The Ben sibyo Fizo no mutumirwa muri show hanyuma bayemere kumuhereza umwanya bashatsana mubanza kuri stage biriya bintu so kwiyumva ngo ndi mu gihugu cyanjye ngo ndarenze ngo ngomba kujya ngo kuri stage bwa nyuma biriya bintu koko bigezweho turetse kuvuga ngo niko ari mu gihugu canje bro Fizo no ngani ntimwamubanza ariko none ntabwo twamubanza je nibaza yuko nibaza yuko ari ikindi kintu tutazi cabaye nyuma mugabo si ico kintu bavuga ngo nuko yanse nuko batamwishyuye se wanasanga bro ukise bitoshoboka birashoboka kandi muri gendo yose ni gute bamwambura bro ibintu vya music urabizi kujya vyabaye kuri The Ben nyine ugashaka kumuperturba the same nakizo bashobora gusanga hari amasezerano atabaye ku munota wa nyuma umuhanzi mukuru muri rashari inde umuhanzi mukuru of course ni Fizo bro none se show umuhanzi mukuru wa show nyine show ni The Ben none agashaka guperforminga nyuma se kubera iki ariko sinibaza ko byosaba ngo uko ari washaka ngira ko nabimukorera tu kubera ko na show ya barabitegekwa kubimukorera so kubitegekwa bro ni ibintu na The Ben ubwo nebaza yuko bitamuryohera ari wahereje Fizo ari hajya buri ari we ubanjije erega bro na Fizo Fizo bandi tumureke kabisa urya guhereza n'ivyiwe The Ben ahari na Medina ashaka zoze Fizo mani nabarabi nese The Ben ntayibona ubuse ngo Fizo afatwa gute mu Burundi is a legend bro legend kuko uharuye erega
muri ubu legend babona gute ubu legend se uvuga ngo nukumara imyaka myinshi muri game oya bijya bwaje sindavyemera ahubwo ubu legend ni the way umaze imyaka ariko ukuntu ngumukora kubera ko bro reka mubwire Fizo so akera ariko buri mwaka arakubita banga ariko hari abantu batanguranye bari down bashobora ni kubera iki ari update aramenya nti instrumental beat ziharawe nizi ahara wibi baba ja generation shasha ziriko ajana nazo hariya Big Fizo siwe ugeze kwiba indirimbo Chrisizi amwiba iyo nani ya baromwire tito indirimbo bita kubaka izina ni yande yegerezaho micro fresh Chrisizi yegerezaho micro fresh yaririmbanye na Sabi zama micro fresh gutya tu yaririmbanye na Sabi indirimbo ariko Chrisizi umwe ngafise indirimbo ni Sabi Sabi niwe wibye indirimbo Chrisizi yarayivye kandi ari niyo bakoranye oya Sabi yabanje kwiba Chrisizi abo bo ni ndirimbo yitwaga Isura bizi ari ya Chrisizi Sabi arayishishura ayiba Chrisizi ayibye Chrisizi nyine ahita nyine arabimuripotinga ko yamutwariye indirimbo then Sabi birangira wese wakwana remix abo nta makuru narifise ntabwo narinze yarayivye okay ntabwo arubizi hazo narinze so bangeranyeza umuziki w'Uburundi w'u Rwanda wumva uri hejuru ari wowe actually sinshobora kubesha mu Rwanda muri ku muvuduko ariko natwe twaje hari badusize mugabo ngo twavyutse kubona sinzi ngira namwe murabibona ariko murabibona mwaje kabisa twaje ubona se habura iki kugira ngo noneho muze ku ruhando mpuzamahanga umuziki wa Burundi turacakeneye byinshi bro sinakubira turacakeneye byinshi turacakeneye kwiga byinshi urabona hari ikintu murambona aha Kigali hari ukuntu ushobora gusanga producer ariko arakora ugasanga dufate nka gita hari umpeto kimetriza ukamuhamagara kimetriza piano agamuhamagara ugasanga mukoze ikintu kirilo rero muco usanga muzanye récolte ya bien donc muzanye ikintu kizima twe natwe usanga nk'umuproducteur akoze ikintu kimwe ari wenyene byose urumva ni ibintu bitandukanye kuko ntushobora kubuza byose ntushobora kubura talent aske byose kubita no nico mu dusombino na quality the videos okay so umuhanzi uri kubikora mu Burundi ubu ngubu ninde abahanzi batatu bari kubikora neza mu Burundi batatu b'abarundi shoje ndahera ku underground ariko ndahera hasi oya abazwi nyine ubona nyine bari guhita igihugu bari kugitigisa of course barazwi nta kibazo bari kugitigisa batatu abahungu ko ari benshi iminsi yose bakubita ibintu batatu kabisa batatu hariho Trezo na Rapid Boy abura bazi hakaza ndiko ndahera inyuma sinshobora kuguhera ku bantu musanzwe muzi komera ko ariko bahera inyuma hariho umuhungu witwa Rinoji yego araje kabisa hari of course nanje ndaje bro nanje ndaje bacu tuko turakora nawe waje coconi naje gute no kwikoramo muri batatu okay mu gihugu cy'u Rwanda abahanzi batatu bahitinga ku buryo muba muri Burundi mukavuga buti bari abahanzi nabo bastar mu Rwanda nabaye ubuse navuga Bruce Melody no reka nsubire nje hasi kandi nanje yawe watubwira kabisa wasani nkuko hano mu Rwanda twumva hari nk'abo bita ba Drabant hano mu Rwanda turabumva none ndashaka ko kumbwa abahanzi nyine wumva nyine ukumva bon mu Rwanda bro Juno Kenny Soul of course Nash Kevin yeah sa okay so umwihariko rero uri mu gihugu cy'u Burundi ushobora gutuma abahanzi nyarwanda cyangwa ibyamamare mu Rwanda bikunda igihugu cy'u Burundi wanare nk'uwo nibaza yuko navuga umwihariko muturusha muri entertainment umwihariko twe tubarusha yego navuga gute
ahubwo twabarundi twe kubisanzwe kuririmba turabizi yego ariko turacabuze aho tuvyesproza kwa kuko mwe Kigali bro mwe murafise the way mubikoramo murafise support kanaka ubona neza ko abahungu babirimo neza twe natwe turashobora gusanga umutipe bro music iryoshe cyane ariko ukabona neza ko ibuze support si no kuririmba bro nawe urabiza abarundi abari ni nka don ni talent urumva ko turacyabarusha byinshi nabikubwiye ariko aba straight turacafisa akazi muracyafite akazi ni fresh cyane so reka none twiganire nawe mu minota isigaye nawe wowe wanyawe kabisa ngo bakwita MG23 mu gifaransa MG23 MG23 minus GM23 okay MG23 meza bitese fresh wungu nawe waje mu muziki rero bana kabisa utuzanire dukisi ma music nobody of course yitwa nobody nayisoye ku kwezi nyene ngira ndabe uko bimeze kubera ko actually wayisoye uku kwezi cyangwa yasoye ku kwezi nyene nagusoye okay so nuko ngo indirimbo yawe bari kwita nobody ni indirimbo turirimbira gato kwanza nobody girl you think I'm crazy like a caramel na belle nice kubela love nguhama girl you think I do too much like a vine na nena but I have no choice mora numva ngo wasohokeye arena before you go there you bawa twitsa my shot but I don't give a screw ngo mbandi ongera nsubiramo gato guy you think I'm crazy guy you think I'm crazy like a caramel na belle nice kubela love nguhama guy you think I do too much like a vine na nina okay twagiye aho habiri haragabanyisha harahagije guy you think I'm crazy like a caramel na belle nice caramel inde caramel sabi okay belle nice ni wife uyo n'umugore wowe nuko ngo nyine uri kubwira umukobwa nyine ko akeka kuri umusazi nkabo nabasazi se Satwi n'umugore we nabasazi actually no nagari way ni way positive labona y'abantu bakundanye hari usanga bashwanye hari usanga bakwanguranye kwa gupfuhanira gupfa ibintu ariko ugasanga ushatse kubyinjiramo niwe bigusize so nibyo niko ndamininga she think I'm crazy like Caromena Berenice kubera love mwereka rumva I'm crazy mwereka nyine ibintu nyine wowe ndaruvuze ngo like noneho wa kabiri waruvuze nde Alvin na Nina nabo bajya bashwana nkona nabo barakwangurana muri kapo ntibibura so okay ni byiza rero twakwakiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda twakwakiriye kuri BigTown TV much respect tuba tuguhereza ibi urabibonye ko nyine ibintu bimeze fresh cyane so ndagira ngo noneho mu gusoza ubwire abakunzi ba BigTown TV aho basanga ibihangano byawe unabagire n'intego ufite mu muziki icambere nashaka kubatumira cyane bakurikirane cyane icano yego BigTown TV ebana kabisa batanga amabanga bakora imico za fresh kandi ndishimye kuba mwanyakiriye ikindi naco of course nobody by 20 MG kabisa rahari bashaka kongera ku ma platforms kuri YouTube irahari soon Spotify murayikubitaho nyine muzoyibona everything blessed kandi mse gahunda yo kuba ndashaka ko mba bigger ndashaka kuba the winner ndashaka ko BJ inzogiramo half yo kuba haraba mwamenye good music nanje ndimo kabisa urakoze cyane kabisa reka ngushimire iyo bamwita MG23 n'umusore uturuka mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'abaturanyi
numushi haryo rumwigeme urumushinga nahe urumuki mwigeme wallahi ndumundu mumu urumukima bazana nkikuvuga ngo ndumwigeme ndumu ndumujene ndumuhungu urumusore sindubaka okay twamwakire kuri BigTown TV yagiye atugeza ibintu byinshi bitandukanye ni ikiza twanahuye n'amahirwe ko yari ahibereye ku gitaramo cya The Ben akaduhaye amakuru ibyo twibeshyaga byose yabitugejejeho kabisa so reka ngushimire kandi narakubwiye ngo ni karibu n'ubutaha kabisa kuri BigTown TV amarembo ahora akinguye kabisa banamwita MG23 mu mushake ku mbuga nkoranyambaga ze zose kabisa mwashaka kumubaza ibibazo bitandukanye yabahaye imbuga nkoranyambaga ze kabisa reka twongere duhuze ubutaha siurera